Emagumbini amane omhlaba ngiyabingelela uDlamini loseMpumalanga umthandazi. Mbuyelo khona ekhaya ngiyakubingelela sawubona. Angeke siziphumele ngokufanana. Ingakho ngithi mina kubantu uyakhuleka uthandaze bese sawuyenza into ezenzeke ngomkhuleko kuphela. Mbuyelo khona ekhaya. Sineziphiwo ezingafanani. Kukho la ngadinga khona umkhuleko. Kudinga ini ingcondo nendlela yokwenza ini izinto. Mbuyelo khona ekhaya. La ekhaya zikhona iwasho. Ukhona umuthi siyakubhosela uyefika la ekhaya. Umuntu angathi ngoba yena uthandazile kwalunga into zakhe athi nakimi uzoba kanjalo asiphiwanga ukufana. Manje sekunzima ukuthi umuntu umkholo umuntu umthembe ngoba mayithi kuwena ukhola uNkulunkulu kuphela. Abantu abaningi sekukhona amandla abawangeza ngasese baqhamuka bathi bona bakholiwe bona basindisiwe bona bakhethe uNkulunkulu. Yes ngikhethe kodwa ungangikhiphi mina la ngikhona khona. Mina ngisutshwala mina. Ngiphahle ngale wayini ngithele phansi ngakhehla bona ukuthi ngisebenzela khona kuhle kunuka into eyisimo sengathi utshwadla yanyana ngoba mina ngiphethwe ngabakithi ngiphethwe basekhaya umama wami ngicela kuba imoto ngicela kuba unkosikazi ngicela kubo imali ngiphila ngaso isidaza sekhaya ekhaya umama ungangikhiphi kuso umuntu ungamkhiphi entweni emphumelisayo so umuntu mbole khona ekhaya akalungisa impilo yakhe umuntu asumele ini impilo yakho phambili la siya khona ngithi meke nonke egameni likaJesu ngaseyithunyweni kuzoba kuhle futhi uhamba kahle konje manje ngifuna ukuphahla manje lapha ngicele bomkhulu nabukhokho ukuthi naku okungokwabo mabaphuza bephuza umcombothi nawo iwayini nansi idrink nayo ikhona ebheme isnefu babheme nasi isnefu ingathi ngoba mina angiphuza utshwala ukuthi mina ayikho into yena ngumdlalo ngeke ngikushintshe mkhulu wami wayebhema ugwayi wayebhema into ekuthiwa mhlawumbe iboxer nali imbolo khona ekhaya kufuna ibhosa ngishisa hayi ukuthi ngikholela kumkhulu abakini nobalahleli bangamadimoni bathi mina abambazali ngihlobo zami azibona amadimoni nangikhala ngiyezwa ukuthi ngisuke ngikhathoda baba wangishiya mkhulu wangishiya wena ukukhala kubani imbolo khona ekhaya uNkulunkulu ukhona uyaphila uNkulunkulu ungumoya kodwa uNkulunkulu yokabuye ezemhlabeni uvela ukhona manje already uNkulunkulu uphila kithi mbolo khona ekhaya manje uNkulunkulu ungumuntu ubuye emhlabeni abe ngimuphi umhlaba la ngoba umhlaba wahulumende wenkosi washifu wenduna umuzwa omkhulu wakho umuzwa kini uyobuye ngimuphi uNkulunkulu umhlaba imbolo khona ekhaya usuyidelay usuyibambezele sukunusa impilo yakho le nto yama type wena type yakho wena une type yakho wena into ema type ayikho khathi sihambile la ubizele khona lapho uhlelelwe khona ukuthi uyophila kanje uyokana la uyophila kanje ibambe khona impilo iye phambili isikhathi siyahamba isikhathi awunikwanga sonke isikhathi akutsona esakho isikhathi esaNkulunkulu Nkosi kubusise kodwa ngiyiwasho zikhona la ekhaya ngihlola online ngevideo call ka WhatsApp kuyimali ka 200 mbulu khona ekhaya ngiyakholwa ukuthi imali kuwe ihlale imali kuwe ingaphunyuki Inkosi kubusise amen.